Уважаемый Ахмед Абдрахманович, с пожеланием здоровья, счастья и успехов в творческой работе от Айдарской Альфии Газизовны примите, пожалуйста. Это книга воспоминаний современников о царе Садыковой, которая называется «Лавой богов, плотины прорвав». Alkışlar isterim, alkışlar. Hadi kızlarım, yine biz savunlaşmıyoruz. Her yıl Allah buyursa Sarapan'ın jırlarından yüzümüzü de sizni de şaplandırırız diye oylayımız. Әлфия апа бұл школа белән килмәде, артистларга да, балаларга да алып килде. Воспоминания современников о царе Садыковой. Кадерле Мәскәү дустым, мәңгелек истәлек, изге теләкләр белән рухи байлык, киләчәк, бәхет, матурлык дөньясы. Красота и доброта спасет мир. Альфия Айдарская.